tunakuwa na huzuni sana ni kutokana na tunafikiria sana vitu ambavyo tunavikosa, ambavyo watu wengine labda wanavyo. Tunafikiria sana matatizo tuliokuwa nayo, tunafikiria sana kuhusiana na vitu vilivyowahi kututokea huko nyuma, vinatengenezea huzuni pamoja na hofu kwamba maisha yetu ya baadaye yatakuwaje. Vitu vingine ninavyofikiria ni maisha ya baadaye. Nafikiria sana maisha yetu yatakuwaje, nafikiria sana itakuwaje, nitaishije, kitu ambacho unakosa amani, unakosa furaha katika maisha yako, mpaka unafika hatua ya kwamba unaathiri mpaka afya yako ya mwili moja kwa moja. Watu wengi wanaumwa pressure sasa hivi, vidonda vya tumbo pamoja na magonjwa mengine ya moyo na kichwa, ni kwa sababu tu asilimia kubwa tunawaza sana matatizo, tunawaza sana vitu ambavyo tunavikosa, tunawaza sana majanga hata ambayo hajawahi kutufikia, na tunawaza sana kutokana na huzuni tuliwahi kusababishiwa na historia ya nyuma, na tunasahau kuishi leo yetu ambayo ina baraka tele. Tunasahau baraka tulizokuwa nazo, na baraka ya afya ambayo ni ndoto ya watu wengine, na baraka wengine tuna watoto ambao ni ndoto ya watu wengine, na baraka pia ya kuwa na akili timamu ambao unajua kujua hili ni zuri, hili baya, na baraka kuwa na marafiki wanaotupenda hata kama si wengi, lakini wanatosha. Cha umuhimu si una idadi kubwa ya marafiki, cha umuhimu marafiki uliokuwa nao wana thamani gani, wana mchango gani, wana namna gani ya kushika mkono au kukupa faraja pale ambapo unapoanguka. Tunasahau kwamba tuna wazazi, tunasahau ya kwamba tuna baraka nyingi ambazo tukiamua kuziorodhesha kwenye karatasi moja baada ya nyingine, ya kwamba tuna utajiri wa kujivunia na kuanza nao kufurahia kabla ya kufikia ndoto ya vitu ambavyo tunavihitaji. Kwa hiyo ili uanze kuwa na mafanikio, lazima uanze kufurahia mafanikio ya vitu ambavyo unavyo. Furahia maisha yako na usiishi kinyonge kama mtu ambaye hana kabisa kila kitu, ile hali una vitu ambavyo kwa watu wengine ni ndoto.